Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون ويعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له
wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Mga kakasi hapag-agama, muna rin hakatan hitukbal na to in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya hawak to kasannangan, sampai hawak to kasusahan, subay na to dahil pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan parsukuan si mga bariman. Karna in bariman, way malukpas kanila hinang. Sibu da pakarayawan iwan pakangian, paruntungan katang. Way lukpas niya. Hatihon na to marayaw, in pag-ianon hikmat, sin partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala hikmat sa lagu-lagu subay kahatihan sin tiap-tiap Muslim. Sin tiap-tiap mu'min. Karena wayron muklas dahing ha mga jumatuyan buat malaingkan paruntungan ha mga bariman kata. Sabab wayron tukasun sin Allah ta'ala hawawaw sing gumini amuray mga sila bariman. Yung mga nagsisirik, nagkukupor, munafik, iban na singkatan magmamasyat, di na tukasun sin Allah ta'ala. Batin sila, aun na iaagaran nila rugaing, daing hatuhan Rabbul Alamin. Miyamagad na sila hahudjat sin syaitan, iwan anak kapu niya. Isiyo si mutas daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, biya niya simbiyon sak inggin hawabaran niya. Biya ita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hahadis niya, man ta'allaka syai'an wukila ilay. Uno-uno na in taallukan sin hamuk manusia, halaw man sing gumiini, hipagwakil na sin Allah ta'ala kaniya inggin hawabaran niya. Hati niya pasaran na siya sin Allah ta'ala way na hidayat dumatong kaniya. Hasabab yan manusia, isa-isa niya na dulbaya sing kabayaan niya. Kan nakakitaan tayo mga magmamasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila rin makabalik patuhan Rabbul Alamin, manuitoy na impanaw nila. Harap palawm sinapinarka jahannam. Doon hay ni ka na naman sin manusia. In katan, miyumutas dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-agama nila, dahil hapikilan nila yung nakal nila. Mahita, sabab nagtuhan sila hahawa nila. Biyayta sing Quran, mahamulya, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Kaya sakupan mo na ya Muhammad, yung mga sila nagtutuhan hahawa nila. Amin bang sila himinang pag-ibadat suway daing haamin baya nila. Daing hapikilan iwanakal nila. Hangkan na yung mga manusia himihinang sinhinang butas daing hapiang daakan sin Allah Ta'ala. Way nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang sila makahinang na singkasaan, ampa sila masabot, lumawag daawarugaing. Bang man mahinang inhinang nila amo. Bang man matayma inkatan kakahinang nila bat inyaw dahing hatuhan Rabbul Alamin. Dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hatihon sing kita, impag-aga mapatuan Rabbul Alamin, subay iban dalil. Dalil ding ha Quran, dalil ding ha sunnah. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impagyanun sunnah, alam sing Quran, amon impagyanun hikmat. In hikmat, amon na yung sarayaw-rayaw. Uno-uno na. Amin marayaw ring hakatan. Di haparkala di matukato niyo. Dahil haayat na sabot na to ini, ha Suratul Baqarah, ayat hanggat uskay man taglima, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Iban, ibut, tukasun namo kamu. Tiyo-tiyo daing ha hapdi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kabuga muna. Wal ju' iban hapdi. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Sarta dumagdag inalta. Dagdagan sin Allah Ta'ala alta. Iban ginhawa. Wathamarat. Iban bungang kahoy. Hakahinapusan sin ayat. Wabashiris sabirin. Papagkugkuyakun sin Allah Ta'ala im mga sila masabar. Hisiyo in masabar doon na yan, amuray mga bariman. Bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Injimato. Hisiyo in wala miyuga. Sampay bariman miyuga. Sinjimatu. Hisuin wala hiyapdi. Mataw dal ta'alam simbay. Kiarutan in bukas. Sa sumagawa, nalunod sin tubig. Uno pa yung tugnaon. Di ka makaig, habay mo. Hiyapdi in katan. Wanaksim minal amwal, diagdagan inalta mo. Inalta mo katan, mahal ka kay mo. Alta yan. Sa sumagawain inikatan, tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way rapat subay kita tukasun. Biyay harukaing ayat, ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Uno lang sin Allah Ta'ala. In pamista si manusia. Amin pasaran na dyan sila sin Allah Ta'ala. Hauno-uno yung kabayaan nila. Amin mag-iyan sila na kumu'min. Ubos din na sila tukasun. Buat malaingkan tukasuning katahan. Sarta biyawaita langkyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagtukasun sin Allah Ta'ala kalasahan ni. Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Bunal-bunal to din Allah Ta'ala bang niya kialasahan iniipon niya tukasun niya. Mahita tukasun. Hasupaya kaingatan hisiuring kanilain matuyo himinang simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban kabayaan sin Allah Ta'ala ingatun din kanila hisim masabar. Amo yan. Sabab doon hayan in bibistahan sa lago-lago pakarayawan. Amo inin wala miutas patuhan Rabbul Alamin. Mahita mo hikasusain alta. Mahita mo hikasusain hapdi.
Mahita mo hikasusain, miyatay, sin matay ring katan. Alta, simod palaon simbay mo, nalawa din doon kay mo. Hati hamarayaw, inasalan sinyang katan, wayroon kay mo. Inasalan niya way kato. Gimwa kita ring hapagkandangan ni ina, taway naratang sulagon uno. Naguhubo pa kita sambil. Asabi, turi ikasusa. Kanembar iman, habiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka-ajaib. Maka-ajaib lando. Ajaban li amril mu'min. Maka-ajaib. In mga sila beriman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna amrahu kulluhu lahu khair. Impakaradyaan niya kataan jumato, hakabuhi niya, mahinang kataan marayaw. Wayron lupas. Ida asabathu sarra syakar. Bangaon jumato kaniya, kasanangan, kakuyahan, magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto na isa, makawakarayawan. Bangaon jumato kaniya, darra, sabar. Bangaon ka halubiluhan, kasigpitan, kasusahan, katan na, magsabar. Sa lago-lago ibadat pa Allah ta'ala yung pagsabar. Nakawa niya, na sabing karayawan. Ang kanabita di, wayroon makahampit sing karayawan, hayan buat malaingkan amuray mu'min. Mahita, mu'min daim makahampit. Bihita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, taniyo, in mga sila, beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon lupas kanila karna, sin ka-ikhlas sin panawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag iyanon ka-ikhlas panawhid sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na sa lalo impanawhid nila patuhan sin pagsirik. Wayroon kialimiran sin kakupur. Wala nabisod sin pagnipak. Karna tunggal isa-isa sin Allahu Ta'ala. In piyagtawakkalan nila, iungsod nila ing ginhawaran nila patuhan Rabbul Alamin, wayroon kiapin. Baya-baya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sa doon sila magtuyo himinang bang unimpyang dakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyag dahil halawang simbigi jantong nila himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sinlasa nila patuhan Rabbul Alamin. Lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala suway makatayang bawaw ring hakatan paglasa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyabay ta niya. Sin imapatut lasahun siya, makalabi ring haginawawaran sin Muslim. Habihad to imbotang niya, suway makalabi impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hapaglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita, sabab siya in makarihil singkatan hikarayaw kay muhadlaw akhirat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makatarang kay muwangway ijin sintuhan Rabbul Alamin. Kuno mag-ijinin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw wala miutas dahing hapanawhid harap kaniya. Mataod nagdaraawa. Hangkan kami nagtuyo, naghinangsin, inimisan wala na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab mabaya kami masapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beding kasapaat kanila sin sila'y naghinang-hinang sing kabayaan nila. Sing katanaman nila. Wayron dalil ding ha Quran, wayron dalil ding ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga katawtay manguran, ha agama Islam. Sampay aon magpakapamung.
hapangatod sing kita, makahati, hapag-agama sa sumagawa, wala doonin hidayat sin Allah Ta'ala sin himumungan kabtang nila. Mahita. Nakarungog kita bisara, piara tungan law niya, mulka imangari magmamaulud. Sa atin niya, in sila wala piara tungan mulka, pagkain sila magmamaulud. Wala sila tiyukas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakakunahan tukasun bangkaw miumutas dahil hatuhan Rabbul Alamin. Amurain ujion sin Allah ta'ala in imian in ako mu'min, in ako muslim. But immo na mo narihilan kabugat sin tutukasan uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala, tatandasan niya, amo na yung mga kanabihan. Asyaddu ibtilaan al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Fa in kana lahu fi dinihi salabah, zada lahu fil bala. In sa bugat-bugat tutukasan, tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung mga kanabihan. Ubos amo na yung mga tao salih. May tatya tao salih. Pag anong salih, amin wayrun lupas sin ang malibadat nila. Kimukugdan kata nasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tao salih. Nain lawan niya amo ning pagyanon talih, bukon salih sa talih amin si musulang katan bang mo padaawahon sin hinang nila sila nain hakabuntulan sa wayroon puunan ding hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kawaakan ukayon halawm sing Quran katluan kajud in hinang nila. Way kabaakan mo ring hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puunan sin hinang nila. Biya din jumatuin hinang yan, dihilan sin Allah ta'ala pahala sin wayroon doon. Kabaakan tanuran harap pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyabeta sing Quran. In pangannal nila, in sila kimukugdanin hinang. Sabab yaon doon kataning kakukuyakan nila, kikita nila, sabab bukun apas nila pa, parkala adlaw akhirat, in apas nila maripadunya. Bihan. Naamo yan, inji madyato kato, taniyo mga kataute munghuran, haagam Islam. Manjaribita kato sin Quran, tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang si mga kasahabatan niya, bang biya din imbugat tutukasan sin Allah Ta'ala kaniya. Biyataan sin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayaw kaulong niya maglamma-lamma. At niya pakusugain pag-iman mo pa Allah Ta'ala. Sa ta pahugutain pamaugbog mo sindaakan sintuhan Rabbul Alamin. Misan paunuin tutukasan inyan katan bukon nakakunahan ta umagpang. Tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisan pabiya din paminsana sing kampung niya kaniya, di na siya maginuino. Di siya umabjan. Mahita, nakalando impangandol niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pakayan,
makasandal biya sinhinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawakto niya nagsusujud doon ha Kaabatullahil Musarrafa. Nagsusujud, biutangan in taykod niya, biusog in bawat sinunta maun. Yun siya nagsusujud. Sampay mga kasahabatan nakasukat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya maraya na sila. Umato. Ayaw long si Rasul. Piyasaran niya, jagaman, piyangayuan niya padua ay mga yadto. Ya Allah, ampo na sila, naghinang sila, hindi nila kaingatan. Bihan, insandal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat ini, sampai kato taniyo piyatudyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko maglama-lama. Ayaw malawain huat-huat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ingkatan. Bangkaw, nagtawakkal sin matan pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon kaw hatiranan sin aga masintuhan Rabbul Alamin. Bangaon namin sana kay mo tumtumain mamaus kay mo. Hama nga sila maminsana kay mo. Allahu Ta'ala. Tanda niya. Way manusia. Makakaos, tumampan, hawak to sin pagsud di Abraha pa Makka al-Mukarramah, maksud lubuhon. Lubuhon in Kaabatullah. May ta niya lubuhon. Sabab in hunahuna niya bang niya malubo in Kaaba hamakka makaharap in usaha harap magtupayaman katan pahula niya. Hati niya imabugo siya sin lugal yaon may ta in makahahapitan sin katan magtutulak-tulak. Tumulak sin timpo mapasok harap maripasirya daing ha Yaman, humapit ang Makkah. Nagdarasim barang nila. Dahon pa Syria. In tumulak dahing ha Syria. Hatimpo. Ini mahagot. Humapit ang Makkah. Nahinang center sin trade lang simbahasa Anggalis. In Makka al-Mukarramah. Hati niya pananabuan singkatan. Naroon naon nagpikilan lubuhon in Kaabatullah. Inji maturoon wayroon maka agpang. Hawak to apo si Rasul sallallahu alaihi wasallam innag na nakura halam si Makkah. Pagdatong hi Abraha naglawag, isin nakura sin kauman ini. Laong ni Abdul Muttalib. Munay na po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakarian niyo. Pagkadto niya, nalaong niya, kaingatan mo bang uno'y maksud kumiyari? Nalaong niya uno, maksud ko maglubo sing Kaabatullah. Nalong niya, unuin hinangon mo. Nalong niya hinangay kabayaan mo. Bangkaw mabaya lumubo. Sabab ingka, baon tagdapo ka niya. Ampay nakulong niya, ulian inunta ko kiyawa mo hanggang tusing taod niya, ba't ako yung tagdapo sinulta? Ako yung tagdapo sinunta. Ulian. Nabang kau sumud, gumawa ako. Nahopon, taway na tawalam si magkamara kumanin, Kaabatullah. Isa-isa niya Kevin doon. Way namano siya umagpang. Simung na sila. Maglubo. Ingad dyan niya, amin ngiyanan niya Mahmud. Amo ni malaggo dahil nakatan gadya niya.
Di humarap man to pakaba. Bang paharapon man to manaykod. Marap parukaig. Di malukos, misan uno. Hawpon tasimod sila, maksud maglubo. Wala sila misan nakakapot sing Kaaba. Pianaukan sinallahu ta'ala manuk-manuk, nagdaratutu batu. Malago pa yung bigi batong. Batu ring halawon sin narka. Hitilo pa mga tao si mudmad to. Tiap-tiap aun kugdanan sin batu-batu yan to. Mabiya bigi batong, makumulong imbaran niya. Simpaso, simbatu ring halawon sin pinarka dyan. Sampay hi Abraha, wala piyatay sinallahu ta'ala magtuy-tuy, nagkamang, miyagoy, naggukuyod siloon niya. Najagjagin pamaranan. Yan ang kakawasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hisiyo-siyo rin ipon sin Allahu ta'ala, magmahi sin agama Islam, ang paniya kakausan impagmahi niya sa lagu-lagu tutungbasan haadlaw akhirat amo na impag-ianun jihad fi sabilillah. In parang sabil amura im mga tao marayaw piag marayaw sin Allahu ta'ala sumukat mikibalik pa dunya hasupaya sila matay magbalik haraan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sintutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan impag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay amuin parulihon sing kita niyo, makao na ring hakatan, bat puunan, sa laggo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhamul ibadat, amo na yung panawhid pa Tuhan Rabbul Alamin. Di na to manjari butawanan. Sibu da halawom sin kahayangan iban sing kasigpitan. Hangkan na sambil intao amin suong na mauno. Mamaid ding hadunya. Nagdaak pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tinggo nga niyo insong namatay rin kaniyo. Mahita hasupaya mugtuin napas niya halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhan tunggal isa-isa niya. Hasupaya ingkatan bang aun doon ding ha mga kakahinang wala niya napadyato kimugdan haaturan kabayaan sin Allah ta'ala kaluin Allah ta'ala dimhil kaampunan kanya puasun siya rin ha mga kasaan si mga kakahinang. Amo yan mga katawtay manghuran ha kama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyay takatuta taniusin Tuhan na to Rabbul Alamin. In katinggihan ka ba akan doon ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Doon haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayta indiyara niya kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan kita nagtaat sa Rasulullah sabab singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kita nagtaat kanya karena silingkat usog sin Rasulullah. Bukon kita nagtaat kanya pasal sin kita si manusia indayaw niya. In lakutabiat niya. Bukon sa karena sin pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtaat kita kanya pasal simpiang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin papagtaaton kita pa daak niya. But amo yan doon na to makawa impagyanon pag-agamamat tandeng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang bukod na rin kanyari na matag pag-agama patuhan. Amo yan. Walillahil izzatu walirrasulih walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yung mga sila munafik, di na nakaingatan. Sabon na lang. Ang yung mga munafik, yung magbibisara, najul dyan na nalaw niya yung mga katan, wala nagmaulod. In kami, ni rin na kami ha, majority.
Biha. Na wala nila kiyahatihan yung pagyanong majority in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko. Mabahagi makakapito ang tagtung katumpok. In kapituan duang katumpok yan, party list katan. Miutas daing hatiranan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yanin sila, manuituyan palon sin narka jahannam. Amo na yung pag-ianon majority. Hambuok dah tumpukan amin wala miutas daing ha-Quran iban sunnah. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyo-tiyo dah. Sambil aun riwayat in pagsud palom sin susuran nila pasulga iban sin narka magdunganin hangibu manusia in siyam nga gatos kasiyaman tag siyam harap palom narka hamuk din makasud pasulga amo ning timbangan hati niya matao din palom sin narka kasabab yan insulga maluag, mahita maluag. Sabab dua rin susuran. Iban dua rin pagpipian. Ingkatan manusia, jujukop sin Allah Ta'ala yung suku niya. Aun suku niya narka, aun suku niya sulga. Pag-ubos ang pasiyapya pagbaya sing kabayaan niya, haun yung kabayaan niya sulga atau narka. In surga bangkaw makadha Rasul sallallahu alaihi wasallam hapang hindu niya. Bat biyabaita niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kataan sin ummat ko makasud surga illa man aba. Amura hindi makasud hindi mabaya sumud. Kila wa man baya Rasulullah. Hisiyo hindi mabaya sumud ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah. Hisiyo magtaat ka ako makasud surga. Waman asani pagkadaba in nagmaksiyat kako wala timay masimpang hindo ko sila hindi maba sumud. Nakita kamu yan? Amo yan in jimatu iban jumajatu pa hasusungon biha bang mo kita uning kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyata doon hainin Rasul masih yadto siya hataasan buat malainkan lang niya in siya diuroy ring amok lokal pamok lokal sa sumagawa may ta siya mataas masih sabab yaon siya jajagahan sin Allah Ta'ala iban sim mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagjajaga kaniya iban sim mga miyamakad kaniya biya damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hamak ka masih insya dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katinggihan sab mayta biyata doon law niya kana dhalika kulluhu li anna al-iman huwa al-martabatul a'la in pag-iman amo na yun sa taas-taas martabat dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ولأن الشرك والكفر والنفاق هو المرتبة الأدنى. In pagsirik, in pagkupur, in pagnipak, in maksiat katantan, amuan in martabat sa baba na dito buli bulatak sinapinal ka dyan. Amo yan mga katawte manghuran ha agama Islam. Nakasabab yan in bariman mahita sin Allah subhanahu wa ta'ala tukasun hasupaya kaingatan doon hisyuin lina'lama al-mujahidina minkum was-sabirin supaya kaingatan namo dain kaniyo hisyuin nagmatuyo himinang sindaakan sin Allah Ta'ala iban hisyuin magsasabar dain kaniyo hangkan kita tukasun. Sabihan, bangkaw makananam tutukasan sin Allah Ta'ala, subay ikaw makuyag. Sabihan ba ita, bang niya kalasahan, inipon niya, tukasun niya.
Salta doon hadarajat sim pag-iman. Bang impag-iman makaan, intutukasan yan makaan day sab. Biasin hadis na batbat takain na. Asyadub tilaan alanbiya. Sa bugat-bugat tutukasan, amo na yung mga kanabihan. Batim mga sila, aun daing kanin. Amoy in iapas sin kuntara, sampay gipit sing kahoy. Aun nakakita, pasal imbadyo niya, yaon na uno. Gimukuha, nagigipit sing kahoy. Sipak, ngadua sing katkat. Miyakad sambilbaran niya na sipak. Sa wala na pinda, impag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Mataod kisah, bukon hadya kanabihan. Amin mga miyagoy ring halawman sin pamarinta, sin pagsultan anyaya. Lukuson sila papagtag-ipon nun pabarhala hinang-hinang nila. Miyagoy, magtupakid simbud. Iurol sin tao, timaod. Na inuinun sultan may tiyo na kumanin tao. Sa babiyad to na miyad, miyagoy. Iurol. Madto. Ang pahinangan kali, malawom. Ubos ang pabiyutangan kahoy, durungol. Ang pasyagtikan simbagin, nalablab man ang pialakso katanin tao. In kahinapusan limakso, amin babae, nagdarasin anak niya, magdururo pa. Piaris sa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung bata-bata, kana ina, amin, di niya marahin anak niya, lumakso di siya mabaya. Ipananamha anak niya in kabing sanam. Unoy nagisim bata-bata. Isbiri ya umma, innaki alal haq. Pagsabar kaw ya ina ko, ini kaw kasabunnalan. Limakso na siya iban sinanak niya. Laong sin Ibnu Abbas, radiyallahu an, wala pa iaabutan sin paso sin kayo in baba iyaw ni ban sin anak niya biyugto na sin Allah ta'ala manahut. Ingkatan nakalakso palawm sin lokal yadto halawm pag-iman pa Allah ta'ala way nakananam sin kayo. Bihan. Na ini bahaya dunya hadja. Sumawa mahal ga imbahaya sinadlaw akhirat. Bang kabayaan sinallahu ta'ala ipakita kato in mga luparagbus niya. Biasa mga limabayad to. Di mo maimangkan mga jumato yung mga riyad to kahalan. Inyad to hipagpahugot sin pangatayan bigi jantong simbar iman. Hasupaya makapanganal siya inunukatan halawman niya inasalan wala doon kanya sin nakauna pa. Salta inyaon malanyap dah. Suway na to di halgaan ng parkala. Doon niya yung mahalgaan mo ng parkala. Susungon sing kita niyo. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Mga palanggungan ha kama Islam. Pagbalik-balikan na sadya impanawag-tawag sin kami. Amin doon kita niyo tumutog hapag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuga, amoy in maghinang kita niyo sin taming nato dahil di halaw man sing gumiini dahil haapinarka jahannam. In taming mahugot amunin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, kimukugdan ha aturan sara, sintuhan na to Rabbul Alamin, amin liukat na to, dahing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahinapusan Nabi, salta kiapunan na singkatan sara, dahing hataas langit piya naug sin Allah subhanahu wa ta'ala,
hanggatos iban upat kitab piya na og sintuhan Rabbul Alamin. Giapuhon niya na po doon ha, pag iyanon upat kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, iban sin Quran. Sarta in upat yaon na po niyan ha Quran katan. Piyon doon. Jukop na, hawakto na jukop in, kauhaan tagtutahon waktu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin kauhaan tagtutahon yan doon kita niyo lumukat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkatan hinang. Nakauna, dahil hakabata-bata niya way parkala na to dunan. Bukod na to kaunahan hinangon in mga yadto katan. Tumagna kita niyo himinang singkimukog dan hasara, hawak to imumul in Rasul sallallahu alaihi wasallam kapatantahon. Hawak to siya diaak nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpasampay sinakamani. Amuan in kawaon na to, iban halgaan na to, bang unuin, napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din kaniya, aon piagbin niya kato. Muna-muna, amo na yung Quran, iban sunnah. Bang kita mabaya semingod, doon kita patutukon ha sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidina min ba'di. Tamassaku alaiha wa addu alaiha bi an-nawajid. Biyay ta donan, papakawaon kita niyo, pangadjian, dahil hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno yung pagyanon sunnah, in sunnah amin mubayyin lil Quran. Pagpatarang sin uno yung kabayan sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Biha. Uno-uno na piyanaog sin Allah Ta'ala harap pamano siya, hipatarang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang biya din yung paghinang kaniya. Pagpaamo sin hinang. Doon kita kumawa. Nasarta, sunnat sin mga khulafa ar-rashidin, puas din kaniya, amo na yung upat. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Amuranin siyabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarta law niya, gunggungin niyo tuod yan. Pag gunggong biya law niya sin, kutkuton niyo sin bugang niyo. Addu alaiha bin nawajid. Hipakutkut ka to bang ibarat luwid kutkuton mo biyan, ibang bugang mo. Ayaw na to kutkuton ibang diha duhol sin ipon na tauyaw. Sa bang siya ragtuon, maka din ipon sambil. Muklas. Sa bang bugang in nagkukutkut kanyari. Inyad to kinaya, paamin subay na tuod, pahukuton in, kaagi-agi na to mamaugbog ha Quran, ibang sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amuanin makaparuli kato tanyo, makaparihara kato tanyo. Iban amuan into mabang kato tanyo. Dahil pahalaw man sin pakuburan na to. Sampai kita niyo buhiun magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran na kami Islam. Mura-murhan, yung mga yadtukatan, pagpatumtum. Kato tanyo katan, muna ginawaran ko. Subay ini daran im pagpatumtum, tanda niya yung katan sininang yan, pagbalik-balikan na sadya. Sumambahayang kita niyo yan, pagbalik-balikan na to hadya, tiap-tiap rakaat yan, balikan na to. Uno inihinang na to. Biha. Pagsalawat, wala na napinda, masi-masi. Sa taim mga yaon, puas lang ha, piyardo kato taniyo, wayroon beta kato taniyo waktu. Subay hadya bihay ng pakitay minang. Di, kataan manjari mo inangon. Pag sahada, manjari ko magsahada, misan hauno kabayaan. Misan ka managdaragang halawang sintabu, manjari ko magsahada. Magtahalil. Magtahmid. Magdikir. Uno-uno. Diha. Lamod yan to hakabuhita, bang kita mabaya sin makapataod kita din ang malta.
Bat inyan katan biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap tahlilmu, in tahmidmu, in istighfarmu biya sa pantun bigi hitanum sin Allahu Ta'ala mga bariman dito adlaw akhirat tumubo siya kahoy batukon sin bariman dito ririhilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga mga kalabdihan ni mura-murahan matayma na to insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa 'inna la dhalika wa qawwina 'alayhi wa yassirhu lana wansurna 'ala man ta'adda hududaka innahu la nasirun lana siwak wa la musta'anun ghairuka ya maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة صلوا صلاة المعد ولا تختلف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.